morning guys. Apa ya rega mai dulu. Mau silo majuli sedung, majuli goromu se longko malu bohag do gue leka. Gue barian silo kangka ko pagedung, gue bari se kapai ladu ji. Lajau kal kongko paro ro pe guiam sin bomna gitak. Malu leligi ko siko kure dem. Sekada kangka na pajar bom do. First pe leponam gue dem molangkan ko pe. Le apung ko gue. First pe leponam gue de. Kalau ke gede se traktor ko ke mopo tak guys, gede area asam. Kalau ke yumra pa ilang gol na, atau gue ekspres jadi ko sika aja, mau langkan gitu. Gede area se lo pa ilang dong, ada. Hazira mulut pa, gede se area se bunyi apa? Bukuria menga kado se. Bukuria mengasin gue ama sibak kan sekada selo पहिला dong gede area sa selo mo goru raki kanna tas sin jar ada gede area se kaila asin sare so pen ko boy pa terus namun ko gede 120 juta kan 100 ko turdo ka 20 juta ka singap Apung raketa haru pada oi mo gaya ibu goromu sok tani kereta oi maka begitu ka tak biang adu okang adu tapat teman apa lo kang se tapat nur ka tapat ngem ta gue se lengap gela patang kangka pagedung se pranjal kai ke pata se ber dak la amda gute se area se abu banam nekta aipe ngom dobek dak main sin ngom borali ngom ini kezin borali ko dobata gai video ko langkan tonda mata gai ambe gela langkan atama beteri katama mai peredam sin pitak se medical apro awo se bona digum pama Goroi. Pirta nongom dobekla judung se pranjol kai kengge. Seorang matima kato. Matima se kanggo to majuli soke pere dari kanggo aipu kanggandak se orang sampin pere dari molusin kanggai dokuma kan ngoluk ke toli kato kumau. Bojaka among kato kumau ambela pere dari gem kiko kato kumau majuli soba pere dari gem aiba kabek dum kato se gute area se matima ong aro ase hem bungap gel ako boru keti lei aibo se area gres gute gai ga pisari da kato aro ka lokelong ngompa lugla ta amdo majuli soba ari kangor pisari kangor pata mangor gela supak segute area se 3 bighah karo am da amos che pisari mun nam se lukelongom lugla la tang bona so kato gute se pisari area se bona
জেগাৰে কপাক চপাক গোটেই ঘূৰিলে এটা কাম পিছজোপা ক'ব লাগে